«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Размышления. Уйланудар. Размышления о власти. Хөкүмәт тураһында уйланудар. Размышления о власти. Хөкүмәт тураһында уйланудар. Руслан Белый назвал размышлениями о власти свои слова о Салавате Юлаеве. Руслан Белый Салават Юлаевка карата әйткән һүзләрен хөкүмәт тураһында уйланудар дип белдерде. Руслан Белый назвал размышлениями о власти свои слова о Салавате Юлаеве. Руслан Белый Салават Юлаевка карата әйткән һүзләрен хөкүмәт тураһында уйланудар дип белдерде. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».